jebo biya kamal ka Nuer online tv ka jan gwasma bana rache bana jaleng raje bana jan gwasma che tani nana shala do shi Dr Riek Machar ten che jala do lad jen kare we ka South Sudan ka kwimon Latin content chale investors kinasin konde la beko bika mun bikan ben pour ke je kanatin content la bella ka pietka shala do jen kan ka kwirol ka kana kwi ter ndanan tuɔɔk re we ka South Sudan ka kwimon na mo jenda na balinga jan gwasme mi jira mi jidit ka jan channel ma ko rejin bijen nyak kanetin kokien ko de Läär titi de kan shagonden kon gor kon ke de koten banje chu linkel en Läär me shala do shi Dr Riek Machar ten jaladno kan Latin letre which ka South Sudan jen kan ke barkarodian ken investors ni nasin kontin la porka ni jen kare we ka South Sudan ka kwi rolli ka kwi monetin kontra we ka South Sudan ko mon kan ka kuma gwa ka doma de kuma der ka kep ka je lo de ka tipin kuma ci Machar jaladno gwaye lungo de mun de jeri aleka ka kwi ko de nas la jiwo kana nas tin kon tila porkane de ga teka dek ko lati kan kerol ki lati kerol medin mebe kamne kien ka kwi mon andan entere we ka South Sudan ko turol tin ka kwi mon re we ka South Sudan che togono chinas tin lat ki nasin kontin de mun de je lat chit ka porkane che toko ken dolken ka kwi rolo toto kana kwi kortin kono to ko kwi mone ajen mukula gwa ko de kuma South Sudan der mon toto der ka jago der ka garpin ko de mun de je top ka ngot ki de ja kamnas ka ngot ci Machar ladno ka ron kin daru de DH en tere te kam je kani kene jihok o jihok la kene jen ka bi ka gwadien dan jen ga tin bi kana banpin bi ko yit gwas mi sha gwadien kire kanden kono kwala pur nasin konten la investors jela do na manongorwal ko kan gostin kone charel ko de pur kaktin la ken hok la ken gwalatin na me akel mishi shiang mala che yar kam jikani ken nasin konti la jiok jela do shi kore dane ci to karon kin dar wel jok yar shiang on en me te tin won rewi ka South Sudan no atala ling kam jiho kene jikani ko jiho ka ken nas kon la jin gon kon tegatin ko gor kano bo ken buga te ko walle bu ken ka cham shit ke juach la ken jen wano ka bu ko wano na mo chela do kel malari ko pena mal ka kwimon o derde ten chela do ngude erol mo ja tin chu menantama ko shikume che jiho che ga lon ka lo dore ken ki gwasen begaten jala den Machar no de nasen konti la jiho de ka lo dore ken ki de ka ugo konen begaten ko de nasen konti la investors ni de kan ka ken de kan ko pit ko kan mu ka kaw kan ga pit de bega shek no kan South Sudan keliu na me chelat anamo rewe ka South Sudan gwas mishika jektin ke kume ki ka nasen shal ke organization shale IOM gwan mi dol ma shawdul ka kwiko de nas de ke shengdi rewe ka South Sudan ka kwiring kono lat karodien she no ma chejelat ka IOM gwadan dan chadol chadol ten ke chinasen kontin la ji organization ka IOM chikarwa ma chikenno shela do ka jerwon kindarwol badake dan chamal chaje tan ko de South Sudan de lo kelnyo ka jendan tan atin chu manatama en gwasa me manatin tam kan dialti baga yalaka ko bine dial bikan gotken bikan kangaj mai ka jeno re wika South Sudan te nas ti mon ken yigen ga ban pin chigana iten konte ga unimis kan ite ti ngoda bandi arba bugo bere moneken kan mon ken bo mekan kuma kan mon kan ga garpinya gwa deral badara ne ben bo ko kwimone jela do de munde je nyoko kam kuma South Sudan ko da te pinde ko da ngaji gwa da dien la gwara mamon ki ramamo gwade mendien ki munda mendien ki de rande je moy ko mun gwas dien ko bural bokule tel rewi ka South Sudan shi Dr Riek Machar ten je lade no ko tel kormu gor ke de nyoto rewi ka South Sudan je lado tidial de gar yaleka ka remala ka wonat karon kin dara wide jandara ngwan raje me jena inshallah Dr Riek Machar ten zurgon Ramadan la kwer asfele mayo ke jen gwasa me ka jen Ramadan la first vice president rewe ka South Sudan men go selpa kema yadit ajaro ay dande linga jen gwasa me mi jirama jidit ke jen channel ma gore jen bi jen wakane ko ken jen gwasa dan broidan be pekten biata kamal bye bye